Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si takip yang sesuran ria cerita sapu persi baca-baca yang mana pesepele puangang Ridwan Channel 5. Mamari pada kamana kina lapak baraka pakama sepele puangang Allah subhanahu wa ta'ala nang kamana kisesura siruntuk yang ria cerita sapu persi baca-baca yang memang pesepele puangang Ridwan Channel 65. Narik tuan lupa untuk sini donatur ya permak berek puangang Ridwan Channel 5. Mamari malep-lep idalek tasesura nang kamana kita tentu mak bere donatur puangang Ridwan Channel 5 kata ni mak kada dek magi nama krotawe mak bere sebetulnya nasak itu tidak boleh butuh imbalan. Yesus regi bukan imbalan kita minta tapi donatur sur-sura pak bere ku ikhlas ki mak bere ku dedek Thomas susuri pas saki nang sabak aku sesurenge pak bere sesureng yang tu keikhlasan tak mi tentunya ceni-ceni nganti tak sesureng. Jadi untuk sini sesureng ya teman-teman pak bere atau teman teman Mali Mama Remak Baraka sesuai. Jangan lupa kirimkan di nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening 488101023901 532. Jadi Pak calling nomor rekening sesuai di nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening 488101023901 532. Jadi memar Pak beda sesuai lebih dalek terlak pengelau subhanahu wa ta'ala nang kamana kesesuai mak bere pema ripuangan Ridwan Channel 65. Jadi untuk suratku ya pura sakrepi pengangar Ridwan Channel 5 saya ucapkan banyak-banyak terima kasih marei pengangar Ridwan 65 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Jadi pura sakrepi sesera memarei tasak tentunya pengangar Ridwan Channel 5 nah makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Jadi untuk sini sesera kewalaki baca-baca channel itu baca-baca melok macam sesera terutama buat makun reye anak darah atau tomatoae ya makojo ena sengitae papadaku watuna anak darah makanya pakai napa makoke makojo koli papadaku basa jambata sesuran tata cara sesuran tapa sigit sai comok-comok tak sesuran napa tatar napa si anu lila tapa situ comok-comok tak sia wana indok lima tak sesuran kupuran ya napa tabaca ni mak kedai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup malis nurut celah asemu wala papa comok riwata kaleku baraka la ilaha illallah kumpayaku. Jadi pak kol bacana sesera maka dia bacana sesera Bismillahirrahmanirrahim. Cukup malis nurut celah asemu wala papa comok riwata kaleku baraka la ilaha illallah kumpayaku. Kupuran ya sesera nyaro comok cewana rindo limata nah patago soromana wata kaleta yairi pake sesera puraki mandre. Kedua kupura toki cemi atau meloki matiin resusreng kurang sesereng tak sapa mana tak pamula aja letu rupa-rupa tak irno demeto jugo-jugo tak sesereng aku berada sesereng bata tarna pas apa yang sesereng makun duka pas sesereng diwalaki mamare mak baraka tentunya namni cedek matukan namun daripada mega gaguna sesereng melok dampat toka maraja mak pamula capa aja letu capa gemet tak letu capa aja ta narekung kada tak pasalat tentunya saya selaku admin meminta maaf sebesar-besarnya dengan ucapan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.